Angibingelele egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Kufikile nje emoyeni wami ukuthi kube khona esidlulisayo kumyalezo namhlanje ebusuku. Kuyiqiniso ukuthi sobala noma singesiliphikisa ukuthi sizini emnandi noNkulunkulu. La khona sidla izwi sihlezi sirelaxile singenzi lutho. La khona sizwa ukukhuluma kaNkulunkulu ngeinceke eziningi kaNkulunkulu. So ngingasho ngithi le season le isizini esiyenzelwe uNkulunkulu ike yabukeka nesimo sokuthi inegative kwabaningi uma iqala because bekunento ethi we are used ekuhlanganyeleni ndawonye kuboye ngazuthi izophazamisa izinto eziningi, but kunento engirealizele ukuthi le season esikuyona isizini emnandi kakhulu ekufanele sim appreciate uNkulunkulu ngayo le season, because uNkulunkulu usenzela umusa ngokuthi nje sike sihlale naye singajahile sihlale naye uNkulunkulu sidle ukudla asinikeza yena uNkulunkulu. Ngifisa ke sikhulume ngomthandazo. Izolo besikhuluma ngawo umthandazo, besifunda incwadi ka Mark 11 verse 22 to verse 26 maphosesi. Kunezinto umoya engcwele akayikhuluma izolo ukuthi uma ukhuleka kumele ukhuleke unokukholwa noma ukhuleke ngokukholwa. Ukholwa ukuthi lezi zinto lezi oyifunayo noyishoyo, because izwi kaNkulunkulu esilifunda izolo belithi uma nikhuleka ningangabazi. uJesu ufezele ukuthi uma singangabazi singenawo ama doubts einhlizweni zethu, because belikhuluma ngokuthi ningangabazi einhlizweni zenu. So sambona umoya engcwele ekhuluma indaba ukuthi kumele ukuthi sikholwe entweni esikhulumayo, sikholwe entweni esiyenzayo, sikholwe kwizinto esizishoyo kumkhuleko. So akhola ama declaration esiwenzayo ukuthi nempela zokwenzeka, because siwenza siNkulunkulu noma sikhuluma sikuNkulunkulu. Namhlanje ngisafisa sibheke indaba ke yomkhuleko. Izwe ngizothanda silibheke litholakala lapha kwize Chronic zokuqala uchapter 4. Ngifisa sibhekeni ize Chronic ize Chronic zokuqala uchapter 4. Mhlambe siyoqala ukufunda lapha ku verse 9. Into kakhulu engifisa ukuyidlulisa namhlanje ukuthi siyabingelela umfundisi Bhelebane nabantwana bami ngiyabona osizandile ononkanyeso. Into kakhulu engifisa sibheke namhlanje ukuthi yini umkhuleko oyenzayo, ukuthi umkhuleko yini kahle kahle oyenzayo. Sibe nakho ungibulele ukuthi kahle kahle sikhuleka ngoba umkhuleko kunento oyenzayo, asekhuleki nje ngoba mhlambe sibhorekile noma mhlambe singazi ukuthi senzani, but kunento eyenzakalayo uma sikhuleka. Even nathi simbe yomkhuleko uJesu uthe mayihamba, that is John 17, uJesu ukhulekela abafundi bakhe bese lithi zikaNkulunkulu ukhulekela nabo bonke abakholwayo. Kunento engiyithanda uJesu ayishoyo emkhulekweni wakhe uthi ngikhulekela ukuba babe munye njengalokhu nami nawe Baba simunye. Ukhulekela ukuthi ibandla libe munye, libe united, lingabi divided, because uJesu uwasho nje lamazwi emkhulekweni wakhe uyazi ukuthi esekhona la emhlabeni akakaze
abe nokuhlukana noNkulunkulu. And kumenzele ukuthi uJesu ukuthi ahleze eNkulunkulu uze athi kwenye indawo obone mina ubone uBaba. Ukuhlala kwakhe ehleze eNkulunkulu bemunye noNkulunkulu kube nama results amahle. Enye izinto esingazisho singasho simbonile uJesu eya entabeni. Mayifika entabeni uJesu mawufunda incwadi ka Matthew 4 lithi sikaNkulunkulu uJesu waholela umoya ehlane and then wase walingwa isitha. uJesu lingwa nje isitha simlinga kahle kanti umunye noNkulunkulu akekho divided. Ngoba akekho umuntu oyinkinga njalo umuntu onemicabango eminingi empilweni. So samlinga kwasho ukuthi uyinto eyodwa noNkulunkulu. So isitha sangakwazi ukuba namandla because lento yobunye unit yenza ukuthi sibe nepower. Noma ke ngisho ngalendlela ngithi there is power in unity. Ubona ngani ukuthi kunamandla athola lo unity? Ubona lezi zinto lezi engizama ukuyibala ukuthi uJesu uthi ngikhulekela ukuthi babe munye njengalokhu nami nawe baba simunye. Kumenza ukuthi uJesu lokho ngisho lingwa uSathane but uSathane angabi namandla empilweni yakhe. So nawe ngifuna ukukutshela ukuthi because izwi kaNkulunkulu malikhuluma lapha ku 1 Thessalonica chapter 5 uverse 23 kunezinto ezibalwayo laphana. Kubalwa umzimba, kubalwe umoya, kubalwe umphefumulo. Lithi izwi kaNkulunkulu khona mangcwelise umzimba, umoya, umphefumulo ukuthi makufika usuku lwenkosi kutholakala konke lokhu kungenali icala. So le 3 le kumele ukuthi sithi siphila ibe into eyodwa, icabanga into eyodwa. Ayikho into ebhlungu njalo ukuthi uthi ufisa ukwenza something ingqondo yakhe ikutshela ukuthi lento ingenzeka bese inyama yakho ikutshela ukuthi ikhathele ayikwazi ukwenza lezo zonke lezo zinto. Nangu Jesu ukhuluma indaba ngenyama lapha uma ethandaza uthi umoya uyavuma but inyama ibuthaka. Because kufanele ulwe ukuthi ispirit kube yisona esikulidayo. Khona yonke lento elandelayo umphefumulo inyama izokwazi ukulalela ukuthi uthini umoya. So there is power in unity. So uma ingqondo yakhe ikutshela ukuthi enza something you must do it. Ngisalindile ukuthi nithatha amaBhayibheli sofunda iZechariah zokuqala uchapter 4. So there is power in unity. So into efikayo kuwe ithululo uNkulunkulu engqondweni yakho ethi uNkulunkulu ngiyangibhulela lokhu uba ukwenze. Let me make a practical example. Kunomunye umuntu manje ufanele ngabe usekude nempilo. Kade uNkulunkulu ayikhuluma lento engqondweni yakho ukuthi enza umsebenzi wokuthi sengisho ukuyisebenza. But uthola ukuthi now inyama yakhe iyavilapha ukwenza izinto. Ungumuntu oyivila. So kufanele uyijwayeze ukuthi emkhulweni wakho uthandaza ukuthi ube munye. Ungabe inhlakanhla kuwedwa. Ngiyakubona nje lokho kakhulu ukuthi family ayikho united. No. What about you? Wena uwedwa umunye noma nawe uhlukene. So pray for unity. Pray for unity. Pray for unity. Now ngifisa ke sibheke la ukuthi yini umkhuleko oyenzayo empilweni yomuntu. Yini umkhuleko oyenzayo empilweni yomuntu. Verse 9. First noma iZechariah zokuqala chapter 4 verse 9. Lithi kaNkulunkulu uJabesi wayetuseka kunabafowabo. Unina wamqamba igama lokuthi uJabesi ethi ngokuba ngamzala ngibuhlungu. So uJabesi uyaqanjwa kuthiwa uJabesi uthuma wakhe ngokuba ngamzala ngibuhlungu. Into esicishe sithi iyafana nokuthi athi noma sithi leligama lithi Jabesi lisho ikhesi. Because lento yokuqanjwa into ekufanele ukuthi
siyazi ukuthi ibalekile noma siyazi ukuthi namandla kangakanani ukuthi uqanjwe kanjani, because uqanjwa kwakho kuzokulandela impilo yakho izodetermine ukuthi uqanjwe kanjani. Let me say this, ayikho into painful njengalokuthi uqanjwe kanti mhlawumbe uqanjwa kusabanjwe igrudge ekhaya yokuthi mhlawumbe uma wakho ukuthole bengashadile ngenza isibonelo noma bese umntwana bese uthi mawusunikwa igama ebuhlungwini bese uthola ukuthi impilo yakho ibanjwe indlela waqanjwa ngayo. Kunezwi la eliku Genesis I think it's 36 maphosisi or 35 uverse 18. Cishe likhuluma into efana nale verse kade silifunda. Lithi iBhayibheli khona unina ka Benjamin lithi usuza kuphema umphefumulo lithi wamqamba uBenjamin waqanjwa kuqala uma wakhe wamnika igama wathi uBinoni, and then makulandela umayibuza uJakobe because there was Jacob lapha kufika uBenjamin. Mayifika uBenjamin bese endleleni behamba kanti ufika nje uyagula usezoshona bese ethi mayimqamba bese ethi eqeda nje ukumteta noma uBenjamin ufike emhlabeni bese ethi igama lakho uBinoni bese eyabuza ubaba wakhe uthi why uthi uBinoni lo, kubuza uJakobe bese ethi because ngimtholele ngisebuhlungwini noma ngimthole ngisebuhlungwini bese ethi uJakobe no asikwazi ukulamukela leli gama, uza kuba uBenjamin. Washintsha isiqalekiso wasenza iblessing noma ukuthokoza because igama lithi Benjamin lisho singasho sithi lisho ijoy, lisho ukuthokoza. So kubalekile ke nawe ukuthi empilweni yakho uke ucheck ukuthi ngabe izinto ezikulandelayo azikulandeli ngenxa yokuqanjwa kwakho, azikulandeli ngenxa yamazwi akhulunywa usemncane empilweni. Ayikho into ebuhlungu njana amazwi athi angezalanga ngabola amathumbu, because into eyenzakalayo iya manifesta lento esuke ikadishiwo ngaleso sikhathi. That's why kulesikhathi samanje we have abafana ababhema ihunga bahlezi eindaweni abahlezi kuzo. Kade ngibuka nje manje edrobheni ku-Emt basusiwe ngaphansi kwamabridge but bayokwakhelwa indawo noma bafakwe ematendeni ngale sahlezi kanjalo bayingane engaziwa mhlambe makuba ukuthi zikuphi, mhlambe kungenze ukuthi bathi bese bancane babizwa ngosikhotheni, babizwa ngazo zonke lezi zinto lezi ezingekho right ukuba sibizwe abantwana. So impilo yabo ke sihamba phezulu kwezinto ezakhulunywa yisebancane. Ngiyafisa ukuthi impilo yakho icheke ukuthi impilo yakho akukho yini la ibambeke khona, akukho yini izinto ezikubambile ezakhulunywa usemncane. By grace of God uNkulunkulu usinikeze iphimbo lokuba sikwazi ukuthandaza njenganoJabesi. Njoba sifunde nje, njengoba sifunda la kuverse 9 uthi uJabesi wayetuseka kunabafowabo, unina wamqamba igama lokuthi uJabesi ethi ngokuba ngamzala ngibuhlungu. And then masufunda la kuverse 10 lithi uJabesi wabiza uNkulunkulu kaIsrayeli, umbiza une-understanding yokuthi impilo yami kungazi ukuthi ibanjwe igama engaliqanjwa uma wami noma indlela engaqanjwa ngayo ekhaya. Uthi uJabesi kaNkulunkulu uJabesi wabesebiza uNkulunkulu kaIsrayeli, wambiza. Kwakubalekile ukuthi uNkulunkulu bangcwele simbize. Noma ngakuthiwa empilweni yakho ubona kuneziqalekiso zokhokho, kuneziqalekiso zokuqanjwa kwakho, but once wabiza uNkulunkulu, wambiza uNkulunkulu bazalwane unodlebe. Lithi kaNkulunkulu kwincwadi kaIsaiah 59 mangaphosisi lithi ingalo kaJehova ifinyeziwe kube ngesindisi, bese lithi indlebe yakhe ayikho nzima ukube ngesizwe.
uNkulunkulu bazingcwele unendlebe, unodlebe, uhleze esizwa ngazo zonke izikhathi. Wathi sambiza sithi siyakwebiza uNkulunkulu manje, iba nathi uNkulunkulu uyeza egijima eze empilweni zethu. uNkulunkulu uyafika aze kithi. Bese sithi kaNkulunkulu after uIsrael lapha uJabesi wabiza uNkulunkulu kaIsrael wathi sengathi ungangibusisa nokungibusisa, wandise umkhawulo wami, isandla sakho sibe nami, ungivikele ebubini, ngingehlelwa ngubuhlungu, ngingehlelwa ubuhlungu. Noma kuthiwa impilo yakho noma kuthiwa aqanje ebuhlungwini, but uJabesi uzivela something la ukuthi uyakwazi uNkulunkulu ukususa ubuhlungu abuyisele eceleni, uhambe buse eceleni, ungahambi nabo. Nansi into ebengifuna ukuyisho namhlanje ukuthi nawo kunezinto ezikhulunyiwe mhlambe empilweni yakho obona ukuthi impilo yakho ivinjwe noma ibambujwe ilezi zinto ezikhulunyiwe. So kubalekile uma umntwana kaNkulunkulu uthandaza, ungayeki ukuthandaza futhi ungame. And then enye into efuna ukuyisho ukuthi ukuthandaza awuthandazi ngoba mhlambe izinto zikhambela kahle, but you must pray noma izinto ubone ukuthi ziyehlela zibheke enzansi. Awuthandazi ngoba izinto zakho uyibona zinyuka kuphela. Awuthandazi ngoba ubona thenga imoto bese uthi hayike khani ngizothandaza ngibonga uNkulunkulu. No, uthandaza noma kuthiwa izinto azikambeli kahle. Okwesibili, kumele siqonde ukuthi umthandazo esuthandazayo usesiza ngokuhlukana. Ngisho ukuthi umthandazo esuthandazayo uyakwazi ukusisiza manje, because this is kaNkulunkulu now faith. Like manikhuluma ngefaith, I said izolo, you must have faith in prayer. So umkhuleko uyakwazi ukusisiza manje umkhuleko. Mhlawumbe kunesimo sidinga ukuthi uNkulunkulu akwesize kuso, akusize manje uNkulunkulu. Angakusizi kusasa, angakusizi ngenyanga ezayo, because ukhuleka ngefaith. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu mawukhuleka uza kuphendula right now. Ngizenzela isibonelo, ungabizwa kwi-interview ufice ubone ukuthi labantu ohlezi nabo banezitifiketi engaphezulu kwakho, but ubize uNkulunkulu wakho. Ngisho uNkulunkulu waIsrael umbiza, bese ubona impendulo same time. Ubone upass interview ukade ungadeserve ukuphasa, but uyiphase by grace of God. So umkhuleko uyakwazi ukusebenzela manje omunye umkhuleko. Bese ukuthi kwesinye isikhathi umkhuleko usisebenzela manje uphinde usisebenzele ekuhambeni kwesikhathi, like an investment. Yenzeka usisebenzele manje uphinde futhi usisebenzele ekuhambeni kwesikhathi. Ngisho ukuthi kuneyinkinga odlula kuzona kalula, kanti awudluliswa imkhuleko yangaleso sikhathi, usudluliswa imkhuleko wayenza uthandaza mhlambe kudala. Let me say this, in your prayer, izolo makhuluma ukuthi have faith in your prayer. Bengisho ukuthi in your prayer khuleka uzukhulekele nefuture yakho. Umoya Ingcwele ahambe nawe. Sengisho ukuthi njengoba ku2020 musukuthandaza umthandazo wango2020 kuphela, but pray for 2021, pray for 2022, because enye into bangcwele efuna siyazi ukuthi abanye okay abafikanga, ngisho ukuthi abasekho emhlabeni bathathwa mhlambe sekufanele ukuthi bahambe emhlabeni, but abanye abantu ngifuna ukuthi abafikanga 2020 ngenxa ukuthi abazange bathandaze babe ahead, bathandazela u2020 izinto abayifuna ngo2020. So ngisho ukuthi noma uthandaza u2020 this year, but make sure ukuthi uyawuthandazela no2025. Usho ukuthi Father, ngo2025 ngifuna ukube ngibe sengila. Ngoba Jesu uthi Jesu before hambe uthi ngithandazela ukuthi babe munye njengalokhu nathi munye, uthi uthandazela nabo bonke futhi abazokholwa noma abakholwayo egameni lakhe. Uyabona ukuthi Jesu wayithandazela ifuture
Yazwa into engishoyo? Ngisho ukuthini? Musa uthi uma uthandaza ugcine manje noma izinto zamanje ungayithandazeli izinto zakho. Uyathi mawufika ku2025 uthola ukuthi because ending kufuna siqonde ukuthi isikhathi nesikhathi sisuwe sino Satan wakhona. So that's why we need to be ahead. Athi uSathane uyafika. Uthatha uNkulunkulu usedlulisile lapha. So now umkhuleko ke uyakwazi ukususa into ade ngifuna ukuyiveza ukuthi umkhuleko can remove iqalekiso. Uyakwazi ukuyisusa iqalekiso. Ngeke zize isuke iqalekiso empilweni yakho uma ubusy. Kulokho uthi mina ngaqalekiswa. Mina ayikho into engilungelayo. Kanti mina kunjani. No, ngeke zize isuke. But you must pray and utshela uNkulunkulu uthi ake ungibusise. Umkhuleko bangcwele uyasilanda isibusiso sikaNkulunkulu. Ngoba asikwazi ukusuka isiqalekiso ongahlala isibusiso. So, isibusiso sisilanda ngomkhuleko kuNkulunkulu. Sisilanda ngokubiza uNkulunkulu. So empilweni yakho uyadinga ukuba ubize uNkulunkulu. Isibusiso uselande. Uyabona nje njoba siku 21 days. Sihleze emakhaya kubhlungu ngoba kubhlungu uthi singayi einkonzweni. Ama status amaningi aveza lokho la ku Facebook uthi kahle siyakhumbulana einkonzweni. Siyakhumbulana kumnandi mangcwele ukuhlangana ndawonye. Kumnandi nje even ukuzwa indumiso yala ukwenza khona uzwe ukuthi cha ikwazi badunyiswa bo. So now uzwe ufakazi futhi babangcwele uzwe izwi kaNkulunkulu la ukwenza khona. So ngeke sisho sithi kumnandi kuba hlezi kanje. But ngifuna ukuthini ngifuna ukuthi kuona ke lo 21 days sisahlezi kanje singakhonzi emabandleni esikhonza kuwa. Ake silande sibize uNkulunkulu sihleze emakhaya. Sicela uNkulunkulu kuba asebusise nokusibusisa. Andise because enye into yenzayo la kade sifunda khona lesi wandise umkhawulo. So uNkulunkulu we pray in faith. uNkulunkulu uyamultiply. Uyakwazi ukwandisa. Mawufuna ukubona izinto zande empilweni yakho zisho emkhulekweni. Khuluma ukwanda kwezinto emkhulekweni wakho. Bangcwele uyabona ngoba mina angisilo iwele yabo. Kunabantu abathanda ngisho amawele basho ukuthi sengathi ngaba namawele. Make wayikhuluma leyo nto in his or her prayer. Ubone ingane zakhe zivele ifika ziba amawele. Ngizama ukuveza ukuthi umkhuleko uyamultiply, uyandisa. Uyabona nje lento ejwayele ukudlalwa abantu ukuthi ufaka imali izolokhuzana. No. Lonto intshotshelo abangcwele ukuthi bayikhulume kwi-prayer ukuba izinto zabo zande. So umkhuleko kwabangcwele uyakwazi ukususa isiqalekiso. So ngisho ukuthi yeka ukubalisa manje. Hlukana nokukhuluma izinto ezikudonsela emuva. Ngoba izinto esikhulumayo noma angisho nje impilo yethu yama results ezinto esikhulumayo. Ngoba izinto esikhulumayo zisuka engqondweni, zisuka enhlizweni. So impilo yethu yama results yezinto esikhulumayo nezinto ezisengqondweni. So qala ke manje emkhulekweni wakho ulapha ekhaya. And I think this was ilokhuzana is something which is prophetic. uJesu mayifundisa abafundi bakhe esentabeni uthi niyakulokhuzana niyakungena emakamereni nivale bese niyakhuleka. Sileso sikhathi manje sihleze endlini kumele ukuthi sisebenzise kahle leso sikhathi sikhuleke. Sibize uNkulunkulu andise asibusise abeke isandla sakhe empilweni zethu. Isandla sikaNkulunkulu webangcwele masifika empilweni yomuntu sifika ne blessing njoba kavele lelizwe liqala ukuthi ungibusise. And isibusiso sikaNkulunkulu bangcwele sihle akekho umuntu ongamelelana naso. Ngeke ngakusho lokho. I think it was Sunday ukuthi
we are blessed. Sasifunda incwadi kaGenesis 1 verse 28 ukuthi uNkulunkulu wasibusisa bangcwele. Sihamba sibusisiwe. So iprayer ke bangcwele enye into eyenzayo, iprayer iyadala. Iyadala iprayer. Noma kuyiprayer uyadala. Ukhuluma izinto ofuna ukuyibona. Awukhuluma izinto oyibonayo kuphela, but ukhuluma izinto ofuna ukuyibona. Mhlambe ufuna la siyesidlule kulesikhathi sokuthi sikhuleke kakhulu, sikhule ngezinto ezihluphayo ngoba kahle lezi zinto ezihlupha izinto esizibonayo. But afuna sike sikhuleke manje, sikhuleke lezi zinto kahle sizifunayo. Sidlule kulezi esizibonayo manje. Sisho ukuthi baba, nansi into esizifunayo. This is what we want. This is what we need go 2020. Mina bazalwana angikhathalele noma I don't care ukuthi sithi asenzani esikhathi samanje esibhekene nomhlaba wonke, not even in South Africa yodwa. Anginendaba, but uNkulunkulu lithi zikaNkulunkulu ithembiso zakhe zinguyebo zingu amen. uNkulunkulu izinto ayikhulumile ngo2020 uzozenza. Angikudoubt lokho. uNkulunkulu uma ethe kuwe last year ethena ngizohamba nawe ngo2020, azi ukuthi uNkulunkulu uzohamba nawe. Mayethe izithembiso zami zizofezeka kuwe lezi nalezi ngo2020, azi ukuthi izofezeka. Mayethe uNkulunkulu unyaka lo we-double portion wakho, azi ukuthi uzoyibona i-double portion kaNkulunkulu. Mayethe uNkulunkulu unyaka we-breakthrough lo, azi ukuthi this year uzoyibona i-breakthrough. Noma ngathiwa isitha senzani, but you will see and you shall receive izinto uNkulunkulu ayikhulumile empilweni yakho. Asihambe bangcwele ngokuthi isitha sithini noma futhi ukuthi sibona kwenzakalani, but sihamba ngizothini, siphikisana nento esiyibonayo, sihamba nento esikholelwa kuyo, sihamba ngayo ke, asihambi ngalezi zinto ezenzeka manje. Noma kuthiwa kukhona i-coronavirus lekhona, balonto ayikwazi ukuvimba icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Noma ungezwe kuthiwa kamakhelwane seqalile kwenzeka ukuthi, let me tell you something, lonto ayikwazi ukuvimba icebo likaNkulunkulu empilweni yakho. Noma kuthiwa uyazi ukuthi abantu bayahamba noma amazweni bayahamba, but wena uyindawo, uNkulunkulu uzoba nawe. Wena awuyi ndawo, uNkulunkulu uzohamba nawe. Njengoba isho likaNkulunkulu lithi uJabesi wabiza uNkulunkulu. Funa simbize uNkulunkulu bangcwele, simubize uNkulunkulu, andise umkhawulo, asebusise uNkulunkulu, abeke isandla sakhe empilweni zethu. And you shall see protection in your life. You shall see protection in your family. You shall see protection kuyena yonke into yakho. Ibhizinisi yakho oyibona manje ingasebenzi, iprotectwe isandla sikaNkulunkulu. Ikhulekele utshela uNkulunkulu ukuthi maqedwa noma makuphela i-lockdown, ibhizinisi yami ayikhuphuke ngamandla, ayibe phezulu, ayibe kwenye level ekade ngesiyona. Kunento eke yangifikela, I think it was yesterday, ngisherile or it was today, bengade sikhuluma no prophet uZulu, ngimtshela ngithi lesizini esikuyona izosamkelisa iglory entsha kaNkulunkulu. Sizomphathiswa la inkazimulo bangcwele inkazimulo bangcwele singakaze sibone naphambilini. Sizobona abantu uma sihlangana emabandleni, sizobona abantu asibambe lento engizoyisho manje embulekayo. Sizobona abantu la sikhonzela khona la bedlule eminyango, abanye bazobe phushwa ngama wheelchairs, bephushwa abantu. Sizobona ngokudlula nje beyisumela abantu. Sizobona abanye belandwa ama ambulance eindaweni mhlambe eyiseduzana la sikhonza khona. Bantu mabeqeda ukudlula nje uma building esikhonzela kuona, umuntu avela phaphama, avela phile. Ngenxa ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu esiyamukelayo njengoba sihlezi kanje emakhaya iningi kakhulu. uNkulunkulu uzosembathisa ingubo ingubo yenkazimulo entsha. Sizobona after this lockdown ekhona, imkhuleko esizobe siyenza nesiyenza usuku nosuku, sizobona amandla kaNkulunkulu esebenza ngamandla. Sizobona uNkulunkulu, because enye into uNkulunkulu akhobisayo, sizobona ibandla likaNkulunkulu likhula, sizobona amabandla
andela kwanda iphiwo zikamoya uNkulunkulu ezandisa sizobona even izithelo zikamoya moya ngicela ukhulumile lento kimi wathi kahle kahle uzosakha uzofaka izithelo zikamoya kahle kahle ufuna sidlule ekutheni sikhulumani noma sigqoka kanjani mase enkonzweni but ufuna ngempela ivangeli lakhe siliphile linjoba linjalo so lithi zikaNkulunkulu ke uJabesi wambiza uNkulunkulu kaIsrayeli wathi biza uNkulunkulu njwalithi wathi after kumbizeni kwakho uNkulunkulu khuluma naye kuNkulunkulu leli gama elithi wathi liqonda ukuthi manje usekukhuluma noNkulunkulu akagcinanga ngokumbiza kuphela but usekhuluma ke naye ke manje nawe biza uNkulunkulu bese ukukhuluma naye kuNkulunkulu uNkulunkulu wansi weza kuwe wabona ukuthi noma wambiza uNkulunkulu kholo ukuthi uNkulunkulu kuseseduze kwakho bese uyakhuluma ke naye phinde ngishoyo biza uNkulunkulu bese ukukhuluma naye umtshela ukuthi baba nakhe ngikudinga empilweni yami baba nakhe ngikudinga ukubona kwenzeka kweyami impilo ngoba manje uNkulunkulu usumbizile so manje kumele ukuthi ukhulume naye mhlambe enye into ofuna sikhumbule ukuthi singumfanekiso kaNkulunkulu and silethwa uNkulunkulu la emhlabeni and uNkulunkulu ubaba wethu so maye ubaba wethu uNkulunkulu ke sifanele ukukhuluma naye uNkulunkulu ikhathi zonke so umkhuleko unamandla ukususa isiqalekiso umkhuleko unamandla okushintsha isimo awugcini ngokushintsha isimo kuphela osukubhekene naso but umkhuleko une special atmosphere une special anointing ofika nayo empilweni yakho wathi wakhuleka because yabo nje wasisemkhulekweni uzozwa nje ezukhuleka uzozwa ukuthi kuzohamba kambe kufika isikhathi la khona uzothi mawukhuleka khona uzufakazelwa izulu uzokukhona izinto ezehlayo kukhona into ekuthintayo ukuthi yeyile yakufakazela izulu ngomkhuleko wenzayo because uzothi ukhuleka ukuthi ubiza uNkulunkulu and umuza uNkulunkulu ukuthi cha usela eduze kwakho uze ukuthi yabona ke manje sekuyisikhathi esihle sokutshena uNkulunkulu izinto okade uyifuna empilweni yakho okade uyifuna ukuyibona emndenini wakho okade ufuna ukuyi-experience uzotshaleka amabhizinisi amakhulu kuzotshaleka amabhizinisi amakhulu engqondweni zabantu kulesikhathi samanje kukhona ilevel esiphushwa kuyo umoya ingcwele uyasephusha nje as we are praying uyasephusha because umkhuleko unamandla ukukisa kwenye level ukususe la ukade ukhona ukuyise kwenye level umkhuleko unamandla ukukususa la ukade ukhona ukuyise kwenye level ufikiswa umkhuleko awufikiswa ukuhlala nje urelax but ilevel ufikiswa umkhuleko so kune level entshe siyakuyo sizwa umkhuleko ngenzeka nje ukuthi uzothi uhamba manje uthi udlula nje kuvele kuphila umuntu ngenxa ye level osungene kuyo and the level le ibizwa sibe ready sobanjani ready ngale level funa sihlale nezwi kaNkulunkulu uma hlezi nezwi kaNkulunkulu sihlezi noNkulunkulu sihlale futhi sisemthandazweni ngiyamkhombisa uNkulunkulu lapho ukuthi we are getting ready for 11 uNkulunkulu asisa kuyo but if singathandazi if singahlali nezwi kaNkulunkulu kuyakhombisa ukuthi we are not ready ukuba siye kwenye level yazi sitha sitshela ukuthi siqedile kanti sitha siqedile asiqedile sitha uNkulunkulu wethu bangcwele ayikho into emehlulayo uNkulunkulu wethu unamandla uNkulunkulu wethu and akathanga amayiwa namandla bese wagcina kuye no uthe mayiqedwa wasipha wona lamandla lithi kaNkulunkulu kepha bonke abamamkela wabapha amandla kuba babizwe ngabantwana bakaNkulunkulu that's John 1 verse 12 Luke 10 verse 19 lithi bhekani nginika amandla negunya uthe mayiba namandla waphindela amandla wasenika wona wasipha so sithi sihamba namandla kaNkulunkulu uyazi ukuthi ungathi uma ungena ungathini ngisho uhamba emoli uze abantu bakubuke bangakuboni kahle
kanti unamandla umbathiswa inkazimulo unamandla amaningi uhamba nezulu uhamba la emhlabeni lithi zikaNkulunkulu sivusiwe kanye naye sahlaliswa kanye naye so sihamba noNkulunkulu sihlezi naye uNkulunkulu sithi masilele uNkulunkulu siwesibhekile mhlambe enye into ekufanele ngisho ukuthi ake amehlo ethu singawa siwasuse manje la emhlabeni siwabhekise la kuthiwa siwabhekise khona bekulizwi kaNkulunkulu hambani bhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa ukholwa kwethu webangcwele but uma singathandazi amehlo ethu azohleze ezintweni zala uma singathandazi but uma sithandaza amehlo ethu azoba la kumele ukuthi abe khona azobuka uJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu ayisho lento le abantu abaningi babuka ivirus manje babuka i-corona virus manje but umuntu othandazayo ubuka uJesu akabuka enye into ulocation into yodathi awangifela mina and uthema ngifela ngiphilisiwe futhi ngemvimbo yakhe akasabi akatatazeli akashaya uvalo urelaxile because umkhuleko uyakurelaxisa umkhuleko ukwenza ukuthi urelaxe umkhuleko ngisho abantu bekhuluma ukuthini ngisho kuthiwa sekwenze ukuthi manje sekwenze ukuthi no you just relax because umuntu weprayer umuntu weprayer akatatazeli umuntu weprayer uthembe izwi likaNkulunkulu and uthemba uNkulunkulu ngaphezulu kokuyithemba yena nangaphezulu kokuthemba izinto zala emhlabeni uthembe ubheke izwi likaNkulunkulu umuntu weprayer ke loyo and umuntu weprayer akathandazi ngamazwi akhe but uthandaza ngamazwi kaNkulunkulu ayizwi likaNkulunkulu okusho ukuthi kahle uNkulunkulu ufuna sikhulume naye ngaye sikhulume naye ngezwi likaNkulunkulu into ezithi umpostoli Paul athi akuseyimo phila but sekuphila uKristu kungenxa ukuthi ngisho vula umlomo kuphuma izwi likaNkulunkulu mayikhuluma nje kuphuma izwi likaNkulunkulu mayithandaza kuphuma izwi likaNkulunkulu so uma senza kanjalo sizambona uNkulunkulu ehamba nathi empilweni zethu yazi ufuna ukuthi ugcwala uNkulunkulu uthi mawuhamba abantu bakubuke basho bathi unaleyo nto nje esingayiqonda ukuthi yini kanti ugcwele uNkulunkulu ngisho makuthiwa kufika umuntu lapho kini khona into ayiplanile once wavula umnyango avela shaya amandla kaNkulunkulu avela ngabe sakwazi ukuyenza leyo nto leyo because ugcwele uNkulunkulu ugcwele izwi likaNkulunkulu empilweni yakho ngisho lele kufika amadimoni ebusuku animate afika etheze kuwe avela kufika abona inkazimulo kaNkulunkulu abona umlilo kaNkulunkulu avela aphinde emuva because ugcwele umbathisiwe uNkulunkulu ugcwele izwi kaNkulunkulu so asayithatha kancane lencwadi le asiyithembe even akusona lesikhathi ikhulumile ngaso lesikhathi incwadi kaNkulunkulu iBhayibheli ikhulumile ngalesikhathi so abantu abangahlezi noNkulunkulu bayatatazela manje bathi abazi ukuthi kuzokwenzakalani abazi ukuthi izozala inkomoni no uNkulunkulu unathi bangcwele ayikho intembi ezokwenzeka kusekhona ibandla ayikho intembi ezokwenzeka kusekhona abantwana bakaNkulunkulu ayikho intembi lithi zikaNkulunkulu singusawuthi wezwe asingatatazeli asingathuki ayikho intembi ezokwenzeka ngisho sathana ngaplana ngisho sathana angakhulumana ngisho ngayikhuluma kuyimedia leyo nto but ayikho intembi bangcwele ezokwenzeka uNkulunkulu unathi kusekhona ibandla likaNkulunkulu ayikho into embi ezokwenzeka and inabantu will be protected even abangamkhonza uNkulunkulu kuyona lesizini noma kusona lesikhathi because of ibandla likaNkulunkulu kunabantu abazobona behlelwe inkazimulo kaNkulunkulu bayimangale nabo sibadlule kanjani la kanti cha inkazimulo kaNkulunkulu yani noma ekuyibandla likaNkulunkulu so bengifuna ukuthi namhlanje azi ukuthi isiqalekiso singasuka sisu somkhuleko azi ukuthi ukubiza kwakho uNkulunkulu ungakwenzela ukuthi kusuke isiqalekiso empilweni yakho kusuke
umzima ofikile empilweni yakho. Into ongakwazi ukususa ngayo izolo lakho umkhuleko. Into ongakwazi ukushintsha ngayo izolo lakho umkhuleko. Ukuqanjwa kwakho amakhesi owathola usemncane ungakwazi ukwasusa namanje wasusa ngomkhuleko. Ungakwazi ukwasusa mawuguqa phansi ngamadolo ukhuleka. Iqalekiso ezafika usemncane, iqalekiso ezakhulunywa emndenini. Kunemndeni nami ngiyayazi lemndeni ngikhula ikhona nje angicabanga wonke umuntu uyayazi la khona uthola ukuthi hey Nkosi uyabona ukuthi akukho kuya phambili. Ngifuna ukukutshela ukuthi noma kuthiwa uphila kulelo khaya njalo, but uma ungabiza uNkulunkulu bese uyamtshela ukuthi baba nansi into engidingayo, ungambona uNkulunkulu ekhambele empilweni yakho. Yithi sikaNkulunkulu kanjalo umuntu uma eKristu uba isidalwa esisha. Okwaqala kuyedlula bese kuvela okusha. So mangakhuleka azithi uNkulunkulu uzoveza izinto ezintsha. Okwakudala kuzodlula, isho iqalekiso izodlula bese kuvela okusha. Asihlaleni emkhulekweni singasuki. Ingabe khona into esiphazamisayo ukuba sisuke emkhulekweni. Umkhuleko asu-enjoy. Umkhuleko asiwenze ube yilento uNkulunkulu afuna ukuthi ube yiyo. Asihlaleni emkhulekweni singasuki. Ngiyafisa right now sithandaze egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithandaze sikholwa uNkulunkulu uthi uNkulunkulu wethu uzowuza umkhuleko wethu. Uza kuyisusa iqalekiso azebeka, iqalekiso ezabekwa, in fact not azebeka, ezabekwa sisebancane. Sikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona njengoba sizombiza manje, sizosho sithi baba ake usibusise. Ngifisa ukukutshela ukuthi uNkulunkulu unamandla okubusisa njengoba sizokhuleka manje. Ngifisa uvule inhliziyo yakho lapha ekhaya, uyivule uNkulunkulu uthi manje baba ngibiza wena, ake ususe iqalekiso, ungebusise, ubeke isandla sakho empilweni yami. Noma kuthiwa baba kwakhulunywa amazwi amambe ngisemncane empilweni yami, angibambile nahleze ngivezela izinto ezimbi, but manje ngibiza wena ukuba ungibusise. Ngiyawezwa amandla esibusiso akhona ebusuku. Ngiyawezwa amandla esibusiso akhona ebusuku. Awuvala amehlo lapho ekhaya, ulokhuze, ulindele inkazimulo kaNkulunkulu, ulindele isibusiso sikaNkulunkulu, ulindele ukuthintwa uNkulunkulu, ulindele ukuhanjelwa uNkulunkulu ebusuku. And ngifisa ukuthi ungabi selfish, inhliziyo yakho uyivulele even umndeni wakho, uyivulele ifamily yakho. Vumela uNkulunkulu anambele lonke egameni lika Jesu. Ngiyathandaza baba, ngibiza wena, ngikubizela abantwana bakho baba, babusise, ubabusise uNkulunkulu, suse iqalekiso ezabekwa kubo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ususe izolo labo egameni lika Jesu. Suse iqalekiso ekade uNkulunkulu zibambezela impilo yabo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hamba nabo moya ingcwele, uNkulunkulu ophilayo, isibusiso sakho asibe phezu kwabo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Fisa ukutshela lokho, kholwa ukuthi uNkulunkulu has blessed you. If you believe, just type amen. Kholwa ukuthi uNkulunkulu has blessed you. Isiqalekiso sesisukile empilweni yakho, sekuhlezi isibusiso sikaNkulunkulu. Isandla sikaNkulunkulu sekuhlezi empilweni yakho, sekusuke isiqalekiso esasibekiwe kudala. If you believe ukuthi isiqalekiso njengoba kade ubuka le message sesisukile but sekuhlezi isibusiso, just type amen and uNkulunkulu uza kumbona, uza kuhambela. And nakusasa sizobe si live ngo-6 o'clock, sizohleze si live. uNkulunkulu ukhulumile wathi asibeni live njalo ngo-6 o'clock, but makhona ama changes abakhona njalo namhlanje ephoqele sibe live ngo-7.
sizon-update khona la ku-Facebook. uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu nawe, uNkulunkulu akubusise. Khumbula, nothing shall be impossible with God. uNkulunkulu ahambe nawe, uNkulunkulu akwegcine. Amen. God bless you.